Tun video chuan motor insurance sungchang Insurance Regulatory Development Authority IRDA ina handbook an siam zuin kan thiamang tokin toy theyang berin kan soile don ani tin he video hi motor insurance sungchanga in ril hriat na le in kai hruaina ta na siam ania henga kan thil soite hi insurance company in policy akal pui da nang diak in kan soilem lova entir na le injir tirna tan educational purpose ta na siam mai chawani ti kha milo hriat sakta ula tha ange chuan channel te mila subscribe lo ten khonga yin milo subscribe ula like le share te pok kha milo ti sakturin ka han ngen le bok chawni insurance chu enge insurance chu che to thula lukhong nei tura poisa kan wada khamna na ni mai ni insurance hi IRDA waya bank ni lian puya thren ania pakhatna life insurance chu thina kan to pala kan nun na insure kan chungten a hlok na an tel tur inia ti chuan apahni na chuan general insurance chu life insurance lo zong entirnan motor thlai kan hrisel na ranvul building door ram contract uak thlengin aniang chu le thil dang chi sang adang zong kha general insurance chu ni tutuma kan soi turbi ki chu motor insurance ania motor insurance chu enge ani kan ti chuan motor insurance chuan lir thei nei tu te tan in ven himna apeya lir theya chiatna a thenin le third party liability in asoi a huamangin van tlang huna midang nun na emo mi thil an bungrua an property a chiatna awa thenin danangin insurance company in jang na domna apek sakma tur ani chu siat to thula lukhong nei tura poisa kan pada khamna ani kan motor chungchang bi ka motor hi class sang then ani phata pakhatna chuan commercial ei hi eizon na tan akan man thin mihring le bungraphur motor ang hi ni a apani na chu private car pathumna two wheeler palina Michelina special hei hian tractor te crane excavator ambulance mokven le adangte sang ahuam ani heng motor class sang te hi insurance policy chi thum zinga a khoi mo berin kan motor te chu insure thei vek ani chung insurance policy sang pathum te chu pakhatna chuan third party liability only policy hei chu kan ti ngei tur policy kha ania he policy hi chuan midang ti pal mihring emo bungrua le a passenger te inhliam emo thina huama third party property damai sian noi sarira singa thleng cover the amaro chu policy kan leina premium ero sang dewang tin he policy a hian mi bungroti chiat pal jang na domna third party property damai si sang rup chin chok claim thei turin asiam theya premium temin aniam pha thei ani premium hi poisa hutna tlak niam angzelin le thilman asa angzelin asang veya niama chutiang chuanin adang lam ve thei reng ani ti ero chu kan settle don nia apanina chuan package policy ti hi first party te pontia comprehensive te pontia he policy hi chuan third party liability policy ina ahuam zong baka kan lir thei ti palin emo accident kan lo to pal hrimhrimin a sen sawa claim thei ni on damage cover antiang kha heta po hian mihring a passenger emo driver te inhliam thina po he policy hi chuan a cover thei vekani amaro chu depreciation a oma motor value a hlut na kha tharuk zela 5% in atlatniam thina hei hi ain ang tlang puya danglam zeu te chu lo mai theya insurance company sanga tin Indian Motor Tariff IMT cloud som hi pathumna tel lo chuan heng thil claim theya hian
rubber parts te glass te a bulb te a rong ka na te le a bumper ang chi te kha claim tel thei lo ani policy hian a huam tel lo IMT 23 clause tel lo chuan Indian Motor Tariff clause som hi le pathum na tel lo chuan tina ni chu on the base premium hi motor hlut na tlang he mangzelin china kan soyang khan atniam telang I motor lui zong akum tam dana zir khanin a premium po atniam ve zelani pathum na chuan enhancement he policy hi chu first party ang thau khania amai ro chu in an lo na chu depreciation hi anut na tlak niam kha motor hlut na a value tlak niam kha om ve lo thungani premium po asang deuh he policy hi chuan chuwang chuan kan hriat reng tur chu heng policy sang a hian enge ilir theta na policy ivalei tur kha insure na tur policy kha I than thiam poimo hle maya ti khan third party chu enge first party chu enge ti kan lo theta eng perin nge kalir thei hi ka insure ang ti kha decision chu nang ma thu ni sela tha ange first party a kan insure thei sham chuan hei chu du thu sa mani a claim thei chin po a huam zau dewa tin pa case khan a cover zau zong kha kan du chuan kan la label thei cheu ani heng insurance policy a hian policy chu khan a cover zau turin kan label thei ani chu motor insurance in a cover te third party liability only midang vati pal entinan mishing thi emo hliam emo le dang bungrati pal avati chiat khang ho kha cover theya first party pa case le comprehensive hobi ga chuan motor insurance policy nuaya OD section in a cover chin te chu pakhat na kang mei hei hi trek ponianga ama kang ponianga apuak ka te ponianga chungchu a huam tel veka pani na ruk na laka abo palin tinani chu pathum na in 12 vuak na le norna wanga lir theya chiat na thenin palina lir nging pangana tuilian thipui cyclone vurtla wanga lir theya chiat na thenin aparukna chuan accident wanga chiat na theng pasari na visual ti chiat hei hi kan lir thei kha mi kutuarin alo om theya khang te poka huam tel thei veka aparian na chuan hel na kai noi thil awanga kan lir theya chiat na thenin pakuana kan lir thei te hmun danga purson ani laya chiat na thenin somna leimin leitol wanga kan lir theya chiat na a thenin motor insurance in a huam lo te claim thei lo tina chu pakhat na driving license nung lo valid lo lir thei khal tu ina alo nei chuan a driving license a valid lo chuan insurance a claim thei lo ni pani na zule dam doi lam thil kai hnoya lir thei khal tu emo a lir thei po a in nam hnoi hrim pathum na insurance policy in aram leilung huam chin pia lama heng kan policy te hi a man thei lo ni a geographical area pia lama chuanin anung lo tina chu palina lir thei chu dan lo anga manani in entinan sarkar phal lo thil phurte tlan phal lo na tlan te smuggling le a permit area pon lama tlan ten chunglaya to sual siat na a to chuan heng insurance policy hian engma a huam lowa a claim thei lo ani a pangana kan motor te kan enkol that lo wangin entirnan chiat na chi sang a theng ve theya a electric wiring dik lo wang te kan khoi mechanic kan siam tirna an ti fu lo wang te tin a engine lam I lo chian lo mun danga kan lo khoi tira that lo na wang te a kan motora chiat na lo thlen khan electrical and mechanical breakdown an tia henga hianin insurance sian huam tel lo ani aparuk na dan zom lo na lam thil reng omin a claim thei lo motor vehicle act zom lo shim na lam kai noi thil ani chuan insurance hi a claim thei lo shim ti kha kan se bok dot nia
eng motor insurance policy hi nge kan leyang enge kan ta na thaber tu third party liability insurance chu lir thei zong zong van tlang mun konga tlan le khal chu zong zong in ati nge nge ngai Motor Vehicle Act 1988 na aphut khani a hei chu kan ti nge nge nga ya tam takin insurance si kan du thuat tia ti lo thei nin in ngai tam tak kan oma hei hi adik lowa Motor Vehicle Act 1988 ti turin min phut ani India ram chunga van tlang huna lir thei tlan le khal chu zong zong chuanin third party liability only talin motor insure tu ani an thei ram chuan first party package policy ya kan lir thei te kan insure ram a that le a claim thei azau kan ti to kha eng document tenge kan lir theya kan pai reng tu kan ken reng tu pakhat na certificate of insurance pani na xerox copy of registration certificate pathum na pollution under control certificate palina driving license hei liu thei khal tu in a driving license akeng ngai ngai tu ani kan insurance nei sa hi kan lir thei kan hral na te a lei tu te hne na an hmingin kan transfer theim thei veka ma se kan in lei chhon na document te nen ziakin sale certificate sale letter te nen tinani chu ziakin insurance company hne na ziakin kan thlen tur ania anin atu langin ma an lo la anga ti tu tu lang ang te ti ani don ani motor kan register na hming le kan insure na hming ain an lo chuan insurance hi a claim thei lo sim ani ti settle bokila tha ome enge no claim bonus chu kan insurance policy period chunga engma kan claim lo awanga ham that na bonus kan nei thei ania amaro chu hei hi first party on the base premium a chia he ham that na hi chu omani 20% atanga 50% heng kan claim lo reidana jirin he ham that na hi kan insurance kha kan renew huna hei kan dong theya company lamin discount apethuina ni amaro chu policy period chunga claim engam hote poni se kan nei chuan he no claim bonus hi chu a om ve lo thil kan claim hrim chuan he ham that na hi a om lo ti kha lo settle hrim bok taila insurance policy hian eng tik khun chunge a huap insurance policy hrim hian kum khat chung zel policy hi anunga kum khat chunga huam tinani chu ni khat poa a due date apel to chuan lir theila zo bula tanga endika inspection ti that leve ka nga ya a due date ani mai tinani chu wang chuan kan insurance te kan renew don chuan tlai mi lo tur tinani chu insurance claim chung changa hriat tur poimo then khat te motor khaltu in dan azom tur ania driving license valid anung nge anei tur ni Motor Vehicle Act in a phutangin motor document fel fai thap turani entinan tax peg na te fitness certificate te pollution certificate flying permit le document dang fel fai thap turani insurance ti dan tu dik takin motor kan insure ngai turani ya taxi kha private car anga kan insure chuan engma kan claim thei chuang lo chutiang zelin a class le a model a dik turania a model diklo le a class diklo kan insure ni chuan claim thei ani suang lowang tin insurance a passenger emo bungra phur thei bak phur chuan a claim tel thei lo bok insurance a in zia dan anga khami pa ka passenger emo bungru kan phur chuan engma a claim tel thei chuang lo ani tin motor accident lai hian dan bo chian na om turan lewa sarkar phallo thil phurte tan phallo na tlante smuggling le permit area pon lama tlante khatia ang zonga khan insurance a claim thailo ti kha ka riat apoimo ome insurance claim dan pakhat na
ama saberin police station hai bera kan report thin turani pani na darkar som ni police hungin insurance company a report turania company lamin claim intimation chu kan claim in shilshiat na an lo register ang amaro chu in biak pon na ma har sanabi awmani chuan an hulam pang po pom thei thawnia anuwa in shilshiat po an pom ve thei thawani company lam khan ti chuan company lamin keimani har sana tokte min boy pui tu amunaron en fia tu surveyor an lo ruatanga ti chuan anin minon boy pui don ani apathumna chuan insurance company emo police lamin lak son thei anti ma chu accident thenna huna chuan accident dan ang angin lir thei chu kan no dari turani da son hal vat kha ati chi lo tinani chu da son hal vat angai ni poin achan lewang so in police ta hriat puina kan la turani palina khoichet ma in kan lir thei te kan da son ma in angle sang atangin ache sual dan ti fia thei turin tha kan la don tinani chu angle sang atangin apangana police ten MVI lama an refer na lekha an siamanga MVI lamin achian dan kim chang report an siam huna police ten final investigation report an siam ve thungang aparungna hemi zo hian workshop lamin repair estimate an siamang pasarina police le MVI report le repair estimate ba ka motor document kim chang nen insurance office emo surveyor hena thelu turani heta hian company claim form fill up turoma chu fill up bok turani pariat na insurance lamin ain diktu surveyor mangin kan lir theite dismantle report hei hi an thiat dar vekanga chutatang chuan asiam ngai lai te report an siam leang hei hi workshop lu nuwa achelai siam ngai lai zong pheldarin thate line report an siam ang tinani chu chuan motor repair kha chumi nuwa chau chuan motor kha repair tu ani pakhuana motor repair zo hian surveyor in an siam thatak zetem ti kha amuna a endi kanga a verify le vekanga chuan final bill chu claim turin company a thelu to turani somna final bill thelu ani hian document kim lo le fel lo siam that ngai ti bel ngai ti vel alo om ve fo thina chu tiang alo omani chuan ni somli panga chungin claim hi ti fel ngai turani insurance claim a har sak thin na chan tlang pui pakhatna document fel file lo wa hei hi kan document then khat fitness lo thi to te flying permit thi to te pollution certificate nei lo tax up to date lo te hetiang hi har sana kan to chan thin pakhat ania panina chuan driver then khat chu LMV license chok nei motor lian lo khalta te two wheeler license chok nei LMV lo khalte license renew ngai to valid to lo nei te kan ni thina wangin insurance claim a hian har satna kan tok thina ten pathumna chuan police nena report lo pereng reng lo te company lama po report chuang lo te hun reitak a local to phei chonin company lamin report le ang mailang reject na tur an zonga rin hel na mitin an lo mel to thina chuwang chuan atirin a hun taka report hi pek zung tur ani apalina chuan che sualna to nuwa he insurance claim hrim du wang hian motor hi then khat chuan an lo insure thale thina chu tiang ani chuan an document le report then khata rin hel tur om ta thina in mil lo deute a data te alo om thina eng angpon accident to nuwa insure non le ma ilang company lamin an reject tlang pui chuwang chuanin har sanna kan tolok nan kan motor te
ahun taka insurance ti a renew thin tur ani pangana third party policy bi khichu motor accident claim tribunal court lama thlen tur ani a court chu angin insurance company ten an choi sak mai thin ani hei court thil ani wangin akal phung akal pui chung a reizong kha court lamina an bo zui da nang ang kha ni wangin alo rei hret ve thina tam tak ta chuan hei har satna pakhat ania kan thai lang tel ni sela aparuna chuan final bill hei hi mi tam takina buaina kan to na chana ni boka atira tangin insurance company ten police MVI le surveyor te le thalak sang sang bang khan an verify fika achia dan tlang pui atangin an chuta kha final bill kan thelu ne khana in phu to kem tite an hantea uchuak lutuka bill siam kan om thina khang kan siam khan company lam chuanin atira report tenen an khai khina bill kha pom har san ti thine ni chuwang chan an pai then le ti khan siam that le te ngaya hei hianin hun tam tak ala he ka kan insurance claim te kan hu turangin kan hu zung zung theilo thina chuwang chuan atira mi le atoba final bill hi a in mil tok turani ti kha lo se bok tai lai mil lo wangin har sana kan tok thin motor insurance claim chungchanga har sanai to ka complain I thelu duni chuan IRDA a hian complain kan har sana te thelua shilshia thei ania an mani website www.igms.irda.gov.in tia khan integrated grievance management system online systema in registera complaint siama achui zui zel na tu taoma tin chumi ba ka chuan email phangpon complaints@irda.gov.in ti email address a khan email phangpon a thelu theya tin chu lo le chuan lekhathon pa ngai mangin an postal address chu Consumer Affairs Department Insurance Regulatory and Development Authority 3rd floor Parisram Bhavan Basirbagh Hyderabad 4 akhan thon turani tin chumi lo le chuan IRDA hian call center ania toll free nia 155255 akhan I call mai don nia ole khatizong kha motor insurance chungchanga kan video ron bot sai thei chu nia viewers ten lok na enga motal in ngei kan be sei in zawai chunga law thu kan soya channel min la subscribe lo ten min lo subscribe le vekula like le share kha khonga in miloti sakbok don nia